ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯋꯖꯤꯗꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯕ ꯄꯟꯗꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯅꯃꯥꯖ ꯖꯅꯥꯖꯥ 85 ꯁꯨꯕ ꯍꯗꯤꯁ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरमे जनाजा की नमाज यावरिबा मिसक अदुगिदमक्ता नेकी किरात अमने नमाज जनाजा की मतुंगदा दफन तौबा फावबा लैरिबा मी अदुगिदमक्ता किरात अनीनी कनागुंबा अमना हंगी किरात अनी हाइबदी करीनो पाउखुम बिरक्ति चावरबा चिंग अनीगुंबनी कामनगु अतोप्पा हदीस अमदा किरात अमा हाइबा असि उहुद की चिंगमुक चावबा नेकीनी हाइना ताकपीरी मसला जनाजा की इमाम ओइनबगिदमक्ता ख्वाइदगी हेन हक ओइबा मीदी मुसलमान निंगथौ नत्रगा निंगथौगी महुत सिनबने मथंगदा खुंगंगी काजीनी मथंगदा महलागी इमामनी मथंगदा वलीनी मसी हेन फबा अमसुंग मुस्तहब ओइबा वाफमने करिगुम्बा मसिगी ओना तैनबदा कनागुम्बा अमबु इमाम ओइहनख्रबसु याई मदुगिदमक येतना लौनबा तौरोइदबने करिगुम्बा मय्यत की वलीगी अयाबा यावदना जनाजा सोनख्रबदी वलीना अमुक हन्ना जनाजा सोनबा याई करिगुम्बा वलीना अयाबा पीदुना जनाजा सोनख्रबदी अतोप्पसिंगना अमुक हन्ना सोनबा मकरूनी कबर अमसुंग दफन 83 सुबह हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने हाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइबिरम्मी लेहद अखोइगी नियम अमसुंग सिख अतोप्पसिंगिनी लेहद अमसुंग सिख कबर की मखल अमममनी लेप अमा नत्रगा यामदबदा लेप तंखाइ फावबा लूना तौरबा मतुंगदा किबलारोम थंगबा सरुकता लैखुन हुल्लगा मय्यत थमफम सेमबा अदुबु लेहद कौई लेहद अमा नत्रगा यामद्रबदा लेप खप्तंग अमा लूना तौरबा मतुंगदा मय्यत थमफम कोम मचा अमा अमुक चुमना तौथबा अदुबुना सिख कौई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहानबा मखलगी कबर असिबु हेंदोक थोइदोंगना पामबिरमी मरम असिना लेहद तौबना हेना फै करिगुम्बा लैपाक अदुना थोटपा नत्रगा अतोप्पा मरम अमा लैबदगी लेहद तौबा याद्रबदे कूदा हापलगा नत्रगा सिख तौरगा फुमलबसु याई मसिदा करिसु अकाइबा लैते फरिस्तासिंगना मय्यतपु कबरदा फमहल्लगा वाहंग तौबी अदुना फम्बा अमसुंग फरिस्ता चंगलकपा यानबा कबर लाउहनगदबने हाइना थाजनरिबा असिगा मरी लैनना हंगलकपा वाहंग खरगे पाउखुमदा फतवागे तोंगान तोंगानबा लाइरिकसिंगदा कबर तौबगी नियम असे संदोकने इरी अहानबदा कबरगी नियम दे असनी अहानबा मक्ता लैखुन हुट्लगा तौबा कबर अदुना हेना फै करिगुम्बा लैखुन हुट्लगा तौबा नत्तबा उपुगी मवोंग सिख द तौबा ओइरबदी वा नत्रगा उपाकना चिंगबा फोप हारिबा अदु मय्यत की हक्चांगा नक्सिनगदबनी अदुगा लैपाकना फुमजिनगदबनी मफम दिंगागोर यामना लुहनगदबनी सासिंगदगी फजन हिफाजत ओइनबा मय्यतना हौगतलगा फम्मी हाइबा अदुदी बरजख्तनी मदु मसिगी हक्चांग असिदा नत्ते मरम असिना फुमबदा वाना चिंगबदा मय्यत की कोकना थेंगबा लैते महाकी हक्चांगा यामनवक नकना बोइरबसु कबर की मथक थंगबा सरुक अदु थबाक फावबा नत्रगा लेप अमा लुहन फम थोकी अमसुंग मय्यत थमफम अदुना फोप हाबा मतमदा मय्यत की हक्चांगा वा नत्रगा उपाक अदुगा तप्पकना हंदबा याबा मोंगदा लूना तौगदबने चौराकना काफ अनीरोम लूना तौरबदी उपाक अदुना मय्यत की हक्चांगदा सोकलोय मय्यत पु कबरदा फुंबा मतमदा फरिस्तासिंगना चंगलकनबा जगा थंबगी दरकार ओइदे मय्यत के फंफंग खाकपगिसु मथौ तादे मसि सुपनगी खंगदा हैतबगी वाफमनी फरिस्तासिंगना मय्यत फोंगना उरिबा कबर असिदा फमहंदे
famhalibadi alam me barzakhtani lehad nataga sikki lubagi changdi sunnat ki matung ina mayat pu chepna hibhan bi yaba amasung mathakta hariba fop aduna mayat ki changdagi tongan leikadabani tawigomba yamna naksin hangadabani adu oirabadi kabar namthaba amasung sasingdagi su hifazat oigane fatwa amasung fikagi wahai pareng sing asidagi sengna khangle madudi mayat ki hakchang yamna nakna fop haba asina achumba amasung afaban niyamne amromda yengluragasu dinga gorluna thamkiba asina sasingdagi hifazat oiba hele manam laktanaba pambai oi nam tharakpa matamdi yamna kuttharoi ising changlabasu tawkhalakpa ngamloi amasung oktaba jadu mantra tawba natraga kafan fi huran badasu hifazat oiba hele masala mayat pa irubiba kafan setpiba namaz janaza swanbiba faras kifaya oiba adugumna dafan tawbiba su faras kifaya ne masala kabar tayar oiraba matungda kiblaram thangba maikaidagi mayat pu thang thagani thang thabigadaba mi singna kiblaram da mai onduna lepkani mayat pu thang thaba kumgadoriba mi sing adugi masing tuma subam sung sudabada karisu akaiba leite darkar gi matung inna yawbi yai masala mayat pu kabar da thang thaba matamda bismillahi wa ala millati rasulillah haiba mustahabni masala mayat pucha bhallaga kiblaram da mamai onsil hanba sunnatne madugidma leitumna ngakhat panatraga kabar gi faklang da ngasin bi yai masala mayat pu kabar da thang thabiraba matungda kafan haidoraktana bagidamak punsilakhiba kisi singadu thadokan masala nupi singu kabar da thang thaba matamda parda khanba mustahabne karigumba mayat ke hakchang u khini haibgi akiba leirabadi parda khanba wajibne masala kabar tawba matamda lawthokhiba leipak sing adu loinamak amuk hanna hapchingadabani madugi ahenba leipak hapam makruni masala dafan tawkhraba matungda matam kharadang kabar manakta leplaga mayat kedamak guna kopinaba dua tawba tumin Quran solaga sawab ki khudol thabiba lukhumda sura bakra gi ahuba amasung khuyada aroiba ayat sing sunbiba mustahabni yankhaiga tarat suba hadis Hazrat Usman bin Affan radhiyallahu anhu ne hai nong mayat dafan tawba loirba matungda Allah ga Rasul sallallahu alaihi wasallam na kabar da leplaga miyam da habirame nakhoi gi bhai asigi guna kopinaba munkar nakir gi wahangda khongfam chetna leinaba dua tawbiyu maramdi haujik mahangonda wahang tawri nungsirabe sirnausing ngasi de si wawdan khangminarasi mathangi video amada kabar da usayungba isale sawab thabagi matangda khangminasi nungsirabe sirnausing na video asibu me pung khudimukta share tawbidunu khanghanbi Allah taala na haijak wafang khara sida ekhoi khudimuk amal tawbungambagi Pangal Thonado Pinu Voice.